amu nungi munonga okusinga munonga eri kugamba abuhangwa n'obutura bwaitu okuturukutura nk'abantu eyabura omukuru nikimanyisa ki abakuru nibakimanya kutusinga konka nka Sky TV ekigendererwa kyaitu nokumanga program nkeegi eyabura omukuru obwire bwingi nikimanyisa ngu omukuru kwakura ahantu ebintu omwe tubikubaasa kugenda gye nk'oku bishemereire kuba nibigenda eyabura omukuru program neba netuhabura ebintu bingi munonga kokuba nogamba n'omuntu na munonga wakukirizeho emyaka at least kokuba otereire gye origi tokubura kiwamwegamu kimwe ninga bibiri haza eki orikumwegamu nikibaasa kukombeka obwire burengwa munonga nahabwekyo wanoreba Sky TV na programu yabura omukuru obe nomanya ngu oshitamire kwega kandi iwe noja kwegyesa abandi okurugyerera omu bigambo ebyo oratungi erizooba twine omugyenyi waitu owakitayayira aha bwa Sky TV kandi okuruga omuri hospital zone naruga omuri Rushere town council mwishaza erya Nyabushozi district neya Kiruhura turi omu maka g'oishemwe Manuel Tumuine Karizinda benye nibamumanya kuri kugamba ari Manuel Tumuine Karizinda ningira ngu izina Tricia ahabwokuba izina ryosire omu mitwe y'abantu nahabwekyo tuja kugenda ntuganira nawe noija kutugambira emyaka yayine tinkugimanya konka nimikuru yatukirizeho aha myaka kandi emyaka ye eyayine kokuba nomureba nikikwegisha n'obundi ebikuza kumurigamu niba birya ebigambo ebikubaasa kwombeka omuntu nyenshakare nahabwekyo tega amatu oshitame kandi orebe Sky TV ebirakurataho byona noija kugira ekiweihamu nahabwekyo weishemwe Manuel twakwakira egi ni Sky TV ndamuseho abari Sky TV abarebayo rero tubone kutandikira kuba twashemererwa okushanga omuka yawe kandi twashemererwa naiwe okutwakira naye nabashemererwa kureba mwatera umuhanda mwije mwanyekira mwantayayira omubantu bona mutegatekire kuri munayimizire mukayayira mutayayira kugira mwagamba nanye nabakira kandi nabashemererwa nicyo twashemererwa Manuel okutwakira kandi twashemererwa n'okushanga omuka yawe bari no kuba smart umushana no kukurabigura konka smartness negumaho nibitibira ngomuntu so Manuel umuntu twakubuza twagenda kumanya Manuel Tumuine no Manuel Tumuine mukureba nayo ushitani nawe anje munyankore kazarwa 15 yakunga yejo kagana munana isi ubu nazarwa ubwo that time twatira Uganda gombore rya rumiyaga nazarirwe nibazire banje bari nazarirwe mu mwaka gwa 2058 twafurika twaraga rumiyaga tuje kunuya mutaka furikire kuja kunuya ukazara Uganda rumiyaga mugombore ya rumiyaga umusereha mbribe bakataka series nangwa nimruka nganta kagiyetigerize kuhekifeka kintu kumenya hinazarirwa kandi nkahitaro makara ari kizuba cyango cya damu so no twabetri uko byasero na gombara niyo kumenya beti bimarka nibindi katakabayire okazaruha mushaye wanze ukana bamweta omugenzi dokana Karizinda ana mugenzi bantu beta Frida cyo baraho Karizinda banzeire and I happen to be the first born ni mwana wabo kubanza umujugayijo abanye manisha nakora tuhaba rumuna bangi bona kuko kubamanya mwesige kenshunju pahoro mugisha abanyanyezi tubashatu na musubi nashurwa kinoni nashurwa namanya Steven yakatiyaza wakatiyaza then maga kushaba nakana shura konka ushire twaburungiri mukahatari yaha bayimana anet yasimire nashurwa Lieutenant Colonel tumwesige bakamparabo uko tukuzarwa tutyo mwakorera room ya gate nyoni in fact nyoni tinda kuri room yaga bari no bakuri room yaga ntabwo bwanyuma bayisha bagenda aho kuna kugenda tukayisha 5 na 8 nyowe kunazirwe tataka inishe nkazo betakuza kandi bamweta mugenzi yidesika mbeke so kuna tukire ya mumpereza
so kutwaza kwija kunuya nyacumi yandeta eisha nabo eisha abantu eisha nabo gusa babiri babashaija batatenkuru n'abakaikuru babiri nabo amawe nkuru twese tuyisira kunuya bwanyuma umugoso w'itata no na mawe n'abarumuna bayibona baguma Buganda iyo weja na nyoko nkuru mweje na mawe nkuru iyo tuyije kunuya kandi ukutandika kushoma ngatandikira hashi mwaka gwankaga mweja kunuya nkai turi sincere aho gaito kutoyizire kunda ninkije kagiye butoyije turaza akanyonka isha bwanyuma mugoso witije mpekiraga nkaza kubasa kwija nibigire twashanga abitu ikibakwete ikikomi bararsa shera heri ashere yi hate shera hera humtawna amtawna ashere yi shere yi bahereze kukombeka no bararse twabashangaho rero bwanyuma ikirunjira yagwa haruguru aho tunoza kuzoba beno ntakaro ikintu cyango cy'imyatsi kikakinga kitehuza sotovu twaza mutwahungira mu njira mukasheshe kutwarigireho yakayo kubanza yitwatemire naha kwana itahari nayitirwa abana iyo niyo kayiti andi in fact no gumanya kaguri yo gwito konka ababa gose bakabisira n'umukayikuru kandi mumweta pente nyina baba mina reti kinagabo bakafa kindi kumanya wakoroho mukumanya mwana buguru bamweta ayane ariki abaginyi abantu bazire so gumanya bagumtsigira ito twargaho umwaka no shutigwa nkaga na gumwe twije twazaha turi hata kabunga kuturuma akabunga ko kakandi kera banywa biro ko murka umugenzi eno sikanuma yatinaza kuhereza akabunga ko muzima uko muri warokore kandi akabunga ko nakumujungu kwara bayise yana kenda ni mamuri izimo nimba ko bagambira mu maronda handi mukangaro so twatubura sityo kwihobo na hata history na hata nho gahitwa abandi hata hoteli na hata mutamutegereza umujungu umujungu akagenda nebi umujungu shobaka akakwatire nakije ati kimanya sincere iyo tienda gire ku kiburuza ku kisondoza konka ni ngira ngo bakana baketa ko umujungu abo ko it was so beautiful kakaka ari akabungo karongi mnonga karkwera ka karongi mnonga mbare kire manuye katugeze nkato umujungu yija hata kabungo kanje kari ne bandiko byako yakanyire cyapfa ne wini mwargayo mweja mwaze mukabungo ko mujungwa ngakabungo kayita keta ko mujungu okay so kwihobo na hata hota natandikira kushoma rishire nkaga na gumwe ubu ko ni myaka inga yukuza kutandika kushoma bara newe kibara atane nkaga nawe ni myaka inga myaka kamushanje so katandika P1 uriyo ni myaka mushanje konka obo ketar P1 okay mwene keren katiba kweta bebe class ni konko bo tukatiri mu cyaki school nambwe n'abashomesa babande kusomesa bambe hanga peze cyumuro cyungi mugigenzi magurisike kimugora umugenzi Arsen kayija karamuzi abantu bashomesa betu bo kubanza twashomera kishera kusari mbwene ndiyo momba gitembwire mbabandise kushomero abakirhoni eseza bientaro yemusikazora nabandi abamye honare mere muginya bakwije bwanyuma kabarya abana so ni twabandise kushomera aha twashoma n'ubu bwanyuma twashikire ekimwere cyo kabiri icyo kubanza ikwenda kushoma abo ari ni nonda history akaduka kakabacya karum tukakashara mu bishenge by'ubukenge so it was top class and baby class ni nyamutwe ko na bidro so bwanyuma aho nto twandishomera twarigiramo abashikire P2 twaza kasho gashobo tukagenda abana bana ninye yemusikazora esaze bientaro na John Bgumerta kongeza twaza kasho twashobora kasho kandi ndarumwa leti Reverend Washington Kashaka bwanyuma
n'ubwo independence bwanyuma umwaka kubwahwere Reverend Kashaka bamutwara Kironi niyo naza akazo narara umugose mwakwara kana shore tatenkazi so nashomera nkaga n'eshatu na nkaga n'ena kaga n'etano neje natandika hashire shire umuntu bwagereza grant rwo yatandika no mugenzi ranga cyo mwezi cy'umuru cyo wabanze nkade master wetu umugenzi dad karani no cyumwishika no kumwishika no manye nango no akutera ikishana kinini kimanye abo ko kari umuzeire in fact mwe watu mu kuba abantu tokuturi abana bona byashomese nisima ranga ngo bakaba mu material no tubarabuza busere abo kaka tweeting ko yabe nayenda no manke by'abana akatera kiboko munonga twarwo twamwitera dad kaboko konka nishemero abo kwa sisiyara katwarza gimnonga mwena akatiminga kandi ubu twanshumura abana bakuru munonga ukanye kora no bumanyabo kongo ukashaka washanga ho leta kadiriya leta nyuko tustikomye ngo no bumanyabo no batongore no ndisho babiri bakuza kuzirimo kari wa kampani nyango no bumanya kosiye abandi bana bakuru munonga baye bakuzire konka karani yatiminga ye Ainenka family y'abakiri hamwe kwishwaho aba headmaster wanyu uko headmaster yo abanyina bana baro umwana wo mwin factor nashwera mpara wa leti wa Reverend Kashaka umushyumu umuturkweka barubona kusera abana baro okay mwashoma twashoma nito first pioneers bakoze P7 na makagwansha twakora wabene para P7 ngayine ni yakenda timana ufite kota kuzirika ko paka shanjo kota kazirika kagawa takabino kuteka kunzana so ko kuna hizo siniwana gitanchire ginyese secondary school nashimara ginyese secondary school jinja watwarwayo ukana umanya linga ni secondary school yabevuyo kana mukora choices ngagabantere second choice first choice nakagitambara high school second choice nagitajinje so kwa ibintu beta bayita yinja nahirwa it is a day school nahirwa nashangayo Paul Kamshowe by that time akari police na Rufinya police station so nagoni ndaro nararowe nashemerayo nahize imyaka yangena nshanje nenda kunahirize gukora senior kana aho recruitment ya police school fees zagasangendire kubi ngo iko nabo sente zaremirwe nareba ngo ibintu biza ko kurema na joininga police 1974 nasabye ngo police nakora training that time in fact itereka abantu bo kubanza abamini ya recruitingire kandi yo police yo kubanza yabine report ya recruitingira abantu bagufunka yo abo kuba myaka yegera umuntu okwereka yo bugufu akaba 45 na inchi 5 okwereka yo bugufu so konkatobo bataka kubikutinga bakonjo batom forces in fact myaka yegera forces akana za mabantu barengwa kandi buhango 45 inchi mwenda utumukaga ikigendero kikakiba kiriki tinku kimanya ponko abajungu no shuti bakana bateka ngo barengwa kandi buhango nuba kubasi ibintu nkibi konkata ba minko bayizire akaho certain bugura by that time akari bugura oweziye kuba director of training and operations umuyiga bugura no kutere bruge bakana bamweta arto wiri akushira kana umukira hamuto yari kubyuko ya bijo promotinga mini promotinga the deputy commissioner of police yamhereza wa director of training and operations yatuma umuntu mukufuna unatekateka nko murengo kana atekwa gukora icyo cy'umurengo akora hata umuntu yarukurutinga bakonje yabuto forces so no twa recruited na training ya police na za training ya police nakazorogo
tukajoininga kumwe abo train mukana mu training ngira nga twatsi training irasambi kunkabo abana kuba bengi batubaganisa mu shifts abo kano shoto niyo training yo kubanza yagisira abana bengi mo budana 1000 abo mwita twazana go police college by that time kane zo mba NCOs tandikira ko polo niyo ba training nakani promotion courses so icyo twaza naguru twa traininga shanje 5 mu kwezi kwa mukaga twahiza training ya police twa joininga batwara military training mwarga police nito bantu bo kubanza babanje gukora ba police bo kubanza babanje gukora military training so section yi twatwara bombo abatu yabatwara kaweweta iri mu zitinawo nakasika I don't know okay iri mu buremezi mile about 20 miles from Choko iri hagati ya Choko na Ngoma naho bwe kari hamba konga nitubagoreka tukashanga bakadokosize bakaba bakamandozi ikumu no bakaba bagiye gurisi so no twashanyira n'abato twadizinyina twa training mu mezi mwenda nango byayongera bya ku mwaka twahamaze mu twamanye batwazi bastumari kongara bashikati n'ikikwatire kuba training mukaba mwakoze ya police niyo mirimo imwe abe mu training gukora konka training sidukushana ati no koko mu police feeding kero no by that time breakfast okano lya muri no lya kagati no lya kacyayi black tea no some classes no attending classes parade yakinisha hazayo konga kandi kuriya muhame numuchaka leta imuduka vile kurafika yakaba change whatever ebyabura konka twagenyo ingin factor no wari atsasize konka twagenyo inga bayi matwarga yo shanje 5 shoto mu kwezi December isinka twagaragara batugara Zambia batu deploying at sections first deployment ya umuntu kwenda kumanyuka koje first deployment akakora Kampala abantu ba deploying mu traffic so ubundi abantu ba smartness ne ya traffic yeberagirone byaba traffic nanda kuchimanya nakimanyerizo so nazo mu traffic kandi si ko kuzo mu section yo bateta special sections no garuka kandi garuka bakutaha kosi kumanya imirimo ya that section so nagaruka for 3 months wanka it was no shoma no kora shoma tukora so nagomeza mu mashoma twaheza so nakora kamba no tuizi no rotoro kuza kubaho nshamjira munana ortara kuba atandikire amini yagira ati abasirikare bona ba police na prisons aba trainingirwe umbaye bazarta so ndio mumba girata Masaka side tukabashanga bakweta kirimye twazumusitaromu yari tingore kutekereza nabibona utekereza bakaki kandi utekereza kuba kuze nyera kumanye kuba kugeze rero ngati amini ko yagize atabasirikare bona bagira ha training aba police abagira military training atubona bazo mu rutaro kugira ngo infacto bakakireta batyo bakaje ba military trained batweta kuba tweta twaza batumisha iforeign so bejo batoka ngaha kutoka hapo paka hapa foreign pale kutoka hapo paka foreign pale ni panda gari kwa njia nyorohereza mano yiti ngubure mu mutero mu nyango bayamkorga shikaha mugacyaha zo motoka muzigi
umugorga kika zo mutoka muzahana so nyondi mu section y'abatwara iginja batwara iginja bamara isandemu banyu batomotoka twajana uniform ifakta baterze mbungu mwe ya polisi mwatamwe aba mwakwate mbundu tuzi umustaro of course umustaro mwisho none ugira ati kiyastone God is mercy ayihangara kwerera nkaho wisheka kava whatever bibi tingo mwako kushobora so twazi umustaro kurga kirimya tinka byo mu gimanya warga basaka twadase mutskora kuko abantu batupushinga twargaho mwene wabere so tough kera kaye twakira kaya twahomura ugasane ke mwana yibi bayimba batsi yarashanga ikuni muri utagorkana kutwaza gukora twahora batanga bawize doyinga so mbushi utanga kwera wize doyinga support nakani ati wono ngo yifamshe no gukora ikizana twahunga ngoko kushare nabura kumwabare ibirobe n'mbuziri abakonkirikanga natona kugwa katungoku kagenda kabana bashatu kayino umwana umusoga nondisha umwana umukiga kwangu twatugatsugana umuntu yatorugwe ukaba kuri kwerwana nambwe nabo bo shobombi bo bakisha bafu so wanyuma bwije umwana bebrobana nabo habayitwa twagumuzamu so konko umujyago mukugika ngo ntahendeka ikibere cyashaka twashika Katende barga masako nashika Katende ikibere cyari munani mukagenda so bantu transporting abandi nagaruka kumwe Barks bajyanga ku Barks yo nagaruka Nsambi nazo mu irwaro murago nibyo kuraguro kwa bitekiriho ngo abantu mu plaste so naguma kutubuzi bakatahumura kankara wegera naguma ubwo mugisha mu runginga titakagira mustaro kanyine coordination kandi coordinating nabo bahekera kandi coordinating nabo kandi kora meetings so kandi batamanye nabo kubagire kwija kwaje kwatakinga Zambia konka baje mutwine communities bayitabari nambone wabarize kuja kumpuka hakare leta magara wizera kanshangaho gashanga bendekire kutebo bantu bona buyize bakashanga so twagwamo twagiye n'iryo government bayima umurikina no mukandi bintu byabakore nabakunda hari n'abana bo cyukwijwe bo watandije nabo military training abo wagiye nabo police training oyireho atabakiruho oyireho kazora na Patrick Gasheija arkatete baita abantu bona bakukira mu bakafa abana kucira bona bakafa koko bano reba abandi bona bo wagenze nabo bafire hatariho uri no babarahangara bazora Patrick Gasheija nabandi hamwe no basakota kibijwe ko kutekateka bafire wa ni actually abo kuba section y'abanyankore tukatiri abantu mwenda tukatiri abantu no shotinga mwenda abo kaninye nango nondi jorho konko weze kutigeninga bwanyuma ataka humira commissioner of police bamweta katogera aranshara mushabe so mbakwanza ninye let Aida let Kagumire let Maruf let Ngomoka let Orireki bano bayikonga ni mangu tukati y'abantu kamwendo mukamuri y'abantu nkamwenda abamwe bakafa abandi mwagumaho kuko bano yerebo ryombagumireho nemba bazarhanga ati mwe nyine man kino yengo ko kwanjye amagara ganjye no yengo ninye no reba uko rhanga yakugerekire kuko kutubantusha bombi bahandikiwe
washumu yubwitana umunana ndaje ngo ko biro bya kugerekera no mezi go mbarago mezi go kugerekera aho tar kubasa kurenga so hanga hyangerekire no warkwamanya abo kuba bingi binda biremu nabwo mbabazaranga ntabwo nubo kugize mu rutaro in fact kinko yakinakwebera during that time police baje bampromoting na asa ko porokose so no baza kustwara kandi ya sergeant skose so kuna hikiro mahi bantu platoon sergeant kanta platoon sergeant no bano ibembere section of army so nambwe nta rubuto abere yukanyo no manya wana za kuzampigi harayi bakweta baheta main gate nakabungo ko nakabungo aza hansaho uwera hakahagira hati konka tubakatinda habaje azo kunikishara no kunikishara mba harubuto waragaramu katira abana bonyinka nkabana nkayigana no 35 konka kutwagiye kucekinga twashanga tiri abana 5 na bana so aho no yawo ninyina yihire bonyimba bazaranga so kugumaho kwanje nawo mana garangati kwarigire kuhendeka wazamurago wazumirwara okaje wagaruka mu active service ningo karekera nkari nagaruka mu active service in fact nagubuza muni nkora urwire bonka kandi tubarumbungire ngakira bakambunga nakira so inari nakandi habekera batahire kosi basta screening nagira bom nakuza muni nkora mu police kushitekinana n'ibiri bimuka byarema mukeko banyaga yakusira mnonga kana mabandi batazire so yagira mu rugambo ntabwo n'umuntu nagurika eje nazamuka nashita nataka kugisa kongo watakaranki kinana nashwera ndiyo ndebo bwatandika gukora indebo bwahumuruka rwayo kaje kugaruka mu kaninde ntegereze ngo cyamo kubunazari ruho gwabura ukazaroye ati kinana ni wargayo kinana ni binarga konka narga inashwira abo ngashwira kinana exactly ntunanyenda kukananyenda kugira ngo omukozo mukishaka omukoza training yomukorebe byone obarashwire ninga toka training angaje nashwira kinana kiri mu police nashwira kinana nashwira omukazi wamuye wamuye umukazi mukazi kawabiro yo mu police kawabiro yuko nokora wamushanga murimo no nago yangu nkashomera kandi abantu banashomera nabo kandi abashiyo nashomera nkarimba mu aturogo mukazi unashwire nkanshomera nawe nobara yabera y'imipira classe za hansi konka kanimanya kandi karimanya abazirira kandi twatuye no buzaye se ka family nabe ninkunda so mkwikuru wanje kwizere one time yije yandara yari life yanje kuna ibindi tujya mu kanyine life kwihaho ngo akashanga bwo konkanta kuteka gata kugira ati ngo musheja we no ry'umuntu konka kandi nje yanje kweta ku bataro batirwetyo ekeri smart munonga mbeni yanje atumwe ntato uyonjo boye no boyizire to yomukazo kamushera tumukazo wetwe important akashwera yaza ho yangambere ugambo bingi atumwe no waburo kushwera ngo mukayikuru wawe kiro muri ko yakorwa ho girota toshera nabonye nseranga kimugire mbaza karabana baho cyanya affectinga so nagaruka yaje tuteka teko mbeshe washomera nabo ndikira mail cyumugisha mu rundi yangaruka so twashwerana umwaka gwa kinana biro kwezi kumwe gushata kwezi kwa mukaga ano ushere banyiro kukiremya okay Oriya Sky TV ya program na yaburo mukuru twinoweshe mu mutare mwishemwe tumwine Manuel Karzinda turi mu makaje emirimo yakoze no gireba ari mu police eja ya joininga military training yakazaho no muhabagira umukishaka by the way akarwana no barabe yahendekireyo konkaranga yambunga yagarika yakira tiyakoma yagarika umuservice ecyambera kisiya munonga no kumanya ngo amahega kare na police bakaba batarecruiting abantu bagufu konkati nanye nimbasa kugenda yabare munonga kwe kumira Sky TV twaza kumiraho icyo cyabaki cyiceka cyitwa cyo kubanza ntizagaruka n'iciceka cyitwa cya kabiri tutakarga Sky TV.
TV irakari y'abantu. Turebere enshonga za rukundo aha rubaju rw'omwami n'omukyara boyfriend na girlfriend nashi abantu bingi abaryokwe habiremu obutiikirizana habamu n'obutaba nk'omu maka. Turebere ngu ebi nibireetwamu obuteesigana okushanga otindavunanizibwa aha mukundwa wawe, too much expectations kandi na lack of respect for your partner. Ebyo nabishanje aha Sky Television omu program nyamurungi eya Love Drive erabeereho buri Rwakana na Sande shayina n'ecweka paka shayitano n'ecweka ez'omukiro. Kandi tukusiyaho amabaraka g'abantu harimu enshonga zitari zimwe na zimwe, tukusiyaho n'obuhabuzi kuruga abantu abaryokwe. Nanye omuheereza wawe Olivia Kamusime tushanje aha Makarista Road hihi na Kabaterine Primary School narishi aha social media platforms zona Sky TV UG Official. Sky TV irakari y'abantu. Buri Rwakabiri shayishatu n'ekicweka kwika ina n'ecweka z'omukiro otaferwa program omuhingi n'omulisa aha Sky TV. Kwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopa nari abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutegesa kimwe bibiri bishatu okutwakubasa kutunga entasya omu byobuhingi n'obulisa obwe turi kurabira omu mataka gitu make rero tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukibohonywe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhingi atarukwata mwitaka. Sky TV irakari y'abantu. Barkayo omukahumuro okiri a Sky TV iraka ry'abantu burengero izo bantu gigarira Buganda kandi Buganda tugireta omu burengero izo ekigendero kitu nkiha atuyine abantu abarukuruga omu western omu burengero izoba konga barukora emirimo yabo Buganda kandi tuyine n'aba Buganda n'abarukora emirimo yabo kunuye nabo cy'abantu abo bona ubuhereza obwa Sky TV nubahika omurundo gumwe kandi bona mbabugabana omuringo gumwe ogurukwingana yabare mnonga kwekumira a Sky TV program eyaburo mukuru nebereho a Sky TV burwa mukaga kurugasha ishatu okuza shaha ina zekiro kane beri ha Radio 5 izabari ya Sande kurugasha ishatu nabo okuza shaha ina ezekiro omutebekanisa wayo nibanyeta dativa katishabe tinkasimire aba program weji kandi kiriyuma kagoyishemwe tumwine Emmanuel Karzinda nkomujinyi wetu izoberi kandi owejana tugambira kurigirira hiyatandikire na hati aha myaka nkaga na munana no she yashitya na hati eyiranga kimurekire obutonza kumuraho Emmanuel yatugira ngo akashoro mwaka gwashanana n'ibiri atezera nyenyezi nabona abantu n'abintwira nabo bindi kumanya kandi n'abanyabuzari abo kuba nyine nkuru mukazi wanye kuzarishe akarita tengaze so koratara line y'ubuzari ndero kuba kweza ngo akabakimbira tukariba koko kandi shiwe onkakanyi kakarenga so twakwatana sama ko mwaka gwakina tikiri hamurumo akina ni ibiri iwe yagabana akora kininga ukwehereza kushoma yahereza kushoma yagarukomuka yagarukomuka kishina muhyomuka so kinani ibiri kunarira murumo twesha kumutwa garka ukargaha nkato kubirwaza umukaye bantu wamushaba bamukwikiriza wajuga fakita nakugira nti unataranga kushera kandi hamurumo so namuhandikira abareka rito mukuyikuru wanje yaje muhereza nawe yahandika yagikweka bakumira cyo bagisha isakambara katkatanga kushera infakita nshanja mushanjo watandukana nshanja munana azaha kosi kandi kunarya kosi nuko kuza haritaro so cyatudoyinga ibire ibintu ko kwije kugira ubyenyi mu myaka gwakinana twashwerana hangatereza abana buje nabushiki konga abana batinguza kubagamba bo kuba wena kakwate munonga na government no basa kunkoma batenda yira family plan konga Emmanuel reka ko uzi ikibuzo cyanje nanyenda kubuza ngo umukwatana kwawe no mukazi ranga yaba abana yabukuzana yatokuzaro of course yaba abana banga
amaba radio n'abantu bo ambega tubakira ko kunanga okay ntanga tekateza bari kumi mbona baro bagana ngo bakaba bari kumwe n'umwe konko mukagenda bakaba bari bojo bashikibana ndabojo mushana no manyate tutahiriwe bintu bingi bakuboriye aho wareba ngo umusheje nashwera mugenzi we ukamanga utari yo kuzara mboye no kutkuba ntarebe imwe kandi wagiye tukazara abandi kimwe kinakubuze kibuze cyo nakigendereire no kumanya ngo kuzara nukurungi waza washwera umusheje mugenzi we ningo mukazi mugenzi we tukwexpectinga yo zaro masiti kandi yo no kuzara antio n'imba gavento no mara mu family planning kandi kinta kwikiriza nacyo umenye ko ikizana cya Bible negira ngo mukutandukane yo muzare mukanye ndanga yabakwero ko abana nozara hari abandi batabayine bari kubura kuzara kongira hanga yabakwereza kuzara I discourage kandi cyangira cyarumwe igi mukweta family planning and you don't plan just to destroy the family the planning ni yango cyo kwa abo kwara hanga takwereza kuzara kandi mporoka gahita akonga kino nyumukazi wanyu nawe yagwana akunda kuzara so twazara abana baitu kustera hanga yagiye akatwomera tukemera sitakomera tagize iki tukakora uzaro kemera ukashoma ukaza mu primary waza mu secondary no kundo kushoma abana bo bashomise abana bashomise gukora hanga rukunda abeshe bakirwinye bangibona bakadropingira mu senior mukaga kumgaka tukujya ngo kambuze bikoshomesa konka bashwerwa kandi abana abojo bashoma nahata bakibandi bakirino bakishoma abandi bakirino bakishoma abantu bo bahereze bari mu Uganda no bacapa kabandi bakorekanye n'umuriro wanjye umwe umutahana wo kunyora kandi aho twijya ngo hakabari byo kumushomesa konka kuyashomere n'abarongo mfakutse kuyashyize hagati yaho ryo kushoma byarema aho kakagumana akaguma mpifo mugenzi we yamuhingura yarguhe musini yatu twana tukugira bitunze bukusha so yacomata akaze ko ribimuka kandi musima habuka bimuka biyoreye okay nabyore nyenda kumabano rweje watahuta mukanisa umukanisa cyo mugisha murungi yitum kuzaro ko yito nango no mukushoma tukatuye cyakisukuru kikakiba comparsere kushoma sande nahirwa na gansari bo makagabarokore aba nakugambira babe banyorire bakabariye barokore abajune bari kumurwendana n'ibiri ukujunu uko kubanza so bakabariye abantu be kanisa munonga bankundise kanisa nakunde kanisa munonga so no nabisha mpasi nango nabi ndi police nkame kingashwa orwa katano wajimino rwa mukaga ibinda ni nkora bitashyikire nimbireka zakasha mukaga nimbyama mukashishiriza hasande nzakushaba sande na fakta no police twatwine chapo ngandi cya kiweden police mukanisa yite police so nakunda twina goni kunde kanisa so hina rigiro police hina gashya kunuya ikinana n'ibiri gabonshomero rwose bakabaye n'abashushuri bacyaha n'abasekuru b'ubulisa kinana n'eshatu abasekuru b'ubulisa n'abasodiko kinana eshatu umukwezi kwa mukagwero kwezi 12 ndanga yangere mbabazi yo gutanga abasisi yanyombye kushisha byanjye byona yabinyamu amvura nkukore umuntu yawe yumyondo bakamuhemoka mutari yo komozi ndanga yanyozi kinani eshatu mfakita mukwezi kwa mukagwero kwezi 2 ubona serenderinga magare bandi waranga so natanga bakora mukanisa ngase kurtare nakomezamo nazo munkinguze kanisa kubajya twatwino umapa nazarubisa nakomezamo ntabwo mukanisa mfakita bagomba kanisa ezo bampo wacha kibedeni ntabwo kanisa kana ubona stile ndi hano mukikoze kanisa twatungiye bise nazarubisa twatungiye usabadiko nazo mukikoro usabadiko ni ntabwo muzamuntyo nashitongiro bureberezi yanga yanshimbuye mpora ninkiko zona nkika sinodi diocese council
n'enkikeze hansi nuko nyintu mu kanisa ohireho kuba umupolisi n'indi ijo mirimo y'ekanisa hari n'ogundi murimo wakozereho kunagarikiye kunuya umwaka wo gwa atwagira mu gavumenti abashyize kinana nakaga nazo mu iresize ubu batebera umugongo so nazo mu iresize nabo mu iresitu cyapase banyuma wese nazagombora ka defense secretary mwana atwire munonga umwaka gwa 9 banyitinga gati ya marere C4 wishaza yayoshoze nakora 9 na gumu 9 ni Bernard politics nazarwa mu politics nazarwa naguma muka naguma ninko ibyange banyuma 9 na 5 banyerekitinga kuba settlement coordinator single ranking scheme akana bukanda kumenya kandi aha narebe baraha none ari bona sasa yandetire bara that have been elected as a settlement coordinator single ranking scheme banyeta naza kwandegaya bampereza piki esha nayo so mukasheshe na marahebero mukasheshe navuga naza kinkwanzi nakorayo 9 na 5 9 na 6 9 na 7 program yari ya rebera bargaye so agarkumuka nayo njya kumibira na ne shatu guza kwa banyitambara mu region afande kondo yanyeta nazayo banyereke bara that have been elected nka gisowa kenshunga nambuza birigire yangambira so kanta kwasa kwangana mu hati kanta cyenda kora government kanarigiremo sanoda tego kukora kose nagabuni nkundi hangari yanyikana inipkunda natandika gukora umwaka gw'2024 nakora nkagisoba kenshunga kustyo tungira district karagambara gargaha obu wiro ngo tukatirimbara wanyuma kutwagarikiraha tinaguma nyibendera kenshunga zehoro wanyuma 2007 basharaho town council kirhora town council so naguma kenshunga town council twagira gisondisho mutera kenshunga kustya recently mwaka go kumibera banagumurasha bashaze town council shere town council so kenshunga kargaho ebara yono bigira ngo ahiba kushara ntoguma so nashanga ndi mu town council ndi mu town board so naguma kunuye kenshunga twaronda gisondisha nokustya hati ino bwana ogamba uri mutezi wa Karuru wana ogamba wagira ati obwire bubaka batwemera umugongo muri wa Karuru ko kwemera umugongo hakatafe ninga kaka ine bizuma na byako bizubu kaka ine bizubu icyo kubanza kaka umuntu arabasasified mu yasimba koga kandi bizubu byabero no kuri yo umuntu dative ko kumenya asa kutera Karuru kugari yamovinga yazo mu mugongo watumwine Dasa mbabaza hanga no muhanga kikajire temparana koga kandi nkaba karungi nango na kwinfacta tukakubura mu kwiba ibyo munsi tubwasa kubura mu kwiba Manuel ona shomo umuntu bemerera umugongo mbagira ngo mabere bashatu bana atino ijoka ibotako wasaka irambwe haro umurundo gukikabaha mpa mushamushaye chere wabena bururu yabara naguruka narenze mwe namba konka yawe nabara yabyetiyeza ya complaining so bamuhambaga kabatereraje bashanga abokora iyo mugenzi wa kana shanko musingira konso kubagaruka mukubatereza yikuba bara bashanga musingira tibu kubara mukonga timunonga nkebe bya ballot paper dinungi bo barana bajyango no kwiba konka kandi no gumotara kumaya who is who no wakutera karuno takufutera no abasa kuvugana yatinga kutera karukana ko nakuboyiha
umushaija rero ubururu bwahwiraho obumugongo we n'omukazi umushaija akarwa omukanama ututuka buri we box nangwa yarwa omukana omukazi n'abaana be namubaza kumuteera akaruru box yashangamo akaruru ako yabuza omukazi atashane wetu wantero nuje muyetisha ke box namangu nako mbwene weza ke box kakwenda kashereka bingi konka ko mugongo ko nikarete imbaraga nkareba no reba in fact konka kandi kakahiro kwibo bururu ngo bwa nkabwisha ubuzima nkayiho ukakora government ya mini wakora mu government ya President Museveni President Museveni atakabaira kiri minister kongado manko kabanza ne ya Rode Benayisa Mwanga nawo tumanerezo no kazikora mwezo konkezo norengo skasiriza mezi make mezi abiri okwezi kumwe so kaziko ezo wakorere muzona na hati yorumu one ezo wakorere muze nyuma zikasti ine birungi ninge bibi baite birungi mana ngo kuyongona kugambira abakwa kinana na nena kinana 5 okwezi kwa kabiri bankwata iliyo mumba suspects abantu suspectinga kugira ngo aho hari sakara abantu batano akari nyowe leta kanono rushoki leta Alfred Babinda leti Daniel Karhanga na leta Kakirmani 5 people ababere wanted by that time abo kuba nashikirwa umyaka y'in fact atkatiri yaburinzo bw'amani ati none barumuna banje nabo barumuna bashita kureka tukatuguma unaka tubanza tushendekereza iriya temba tumusitse kuri wowe tushendekeza Daniel Karhanga leti tumusitse kuri wowe ati tutyamuka nka group aho kaba takwasa kutwatakinga turi abantu benshi so tikikaho titana mbwenizo barumwe kari urwa kabiri biro kwezi 22 kwezi kwa kabiri muri munange yo kenshunju yagabwana giramo baragiye gumushoro aganagira umukatare kakaro bakabwira kanze baragabura so namuhana muheka gani mutwara cyuhura agombora ya leta Babinda nuko ndishize kuzaho kinana 5 no leta kere kongo kuri hati in fact warebereshero manyati bwenda kugambira amazi marishera hati rinka Kampala akwa nkati yo mazire myaka nkeshatu takuza Kampala kuntu kuzayinimbara libinari binashagira myaka 3 kushanga hati ngiki kibona shira uko kugitsiga two kugishanga entungukane y'amana munonga were ntunguka ine birungi byayi nibibiyayi akobwera skatine bushumo ubu skatine iki kongo muhati kantubuye obwira no tubatiriye bamu kandi controlling abantu ko kati preparation determinate kwasa ku control cyo kurebera abantu ubundi bahenda amaduka ngo bakore buri kimwe cyone betaze weje ntunguka yo nino kandi yo no kusima hango kureba ngo ibya nkariyar shene tandaka kindi no hiyashye koko banonda kugira cyo wahabura umuntu uri kureba Sky TV na munonga abasheija n'abakazi no kuturabye tugire ntungwa ko harimo tugarire nyuma uza kushesha umwana be natugambira agiye ngo atake buho birarebe kugenda mu maka gabantu kureka kirari hatimikije na kera shayi 12 mushango mutabona sinzire mushesha sinzire bwira sinzire kiretere ntunguka y'amaka yagamane garike nyuma mpora bako amakagare kigagumere emikono kwera abiriye bire kuyamba maka hato mukono gubeire guma abo kuba basheja umwe tubaro umukazi no wari umukawenga abantu abo family zezo n'abantu abari nkabo kabeno bahabura ki twakatwendera ngo kutwara hamwe n'iki watsigayo hati divorce zibiri nyinshi amako kutana kubere kwingi nanje hazira abo kuba n'ikiteganisa abantu kukigamba akibere kingi no shita abantu bano bashwera batene determination n'abatene habo ikintu bashwera nibashwera nka bo kwenda kuyihaho na kwenda kuyoshira hizina abo kambwe ntakibere kubi orongo monti yagahita hata mukasheshi ukashanga umuntu ngo batana ati iki ngisimira ranganyo no mukazi wanyu twastimira kama 23 turi mu bushweri kandi twine nshonga twine ebizunka byo mu makakonka twine ubusinge burungi munonga twine ubusinge burungi munonga
kandi tukundana niko ko hano nyongo kwa support munonga ni support 100% konka nyona ni mpobora abantu batisi byo bashimiye ko bakora batishimiye ko nuko namaze mata abantu bararira mu maka nyine kano muhora kesha yehi washyira no gushanga yashyira umutawuni munonga mba kunywa breakfast mba kurya lunch mba kurya supper hata bogiye keshe beho nanisha ngo abantu ntanga bagire imbabazi bagacyo umutuma munda bagacyuma kagaba bagakore abantu baturiki mukona hansi bakore no bukorera baboya amanyaga mete mati mushatanije kwereza sente koro tahingire government neza kwingira yo yakuyamba yakutera henguto hingogire cyo warati abashije bingi mu mazima garanga bari mu maduka mbona kandi utayengo side emwe ntango hati nkasayidi tokwe akazi karicege yitu abakazi noshanga batakweremera mu iminyi konka nabone bagikora no barabo inabakozi nabo bakora mushanga no kurebera abakozi no kugira ata umusheje ari yoko ari yashitani abakunyoma arusha hege yakwatse shipabi kandi sintereza kwihanaza kwihumuka yorani nyango abantu ranga bagire imbabazi bagaryuma kagaba bagakore abana bagaryuma kagaba bagakore bakora icyo kuba bisaho konka bari kimkono kugifuka bakagituma maraka bakabo kunyumaro bakabo bakora bakimukyo n'ikitashikira ukona n'ingamba nti yabare munonga Manuel kwakugamba cya rukundo n'abakazi icyo ni mujura tubakazi bona owanje n'ingamba rukundo hagati y'abasheje n'abakazi babo ni mujura abo ko nishwe twamuhereho n'ubujurizi tukantugamba abantu umuntu kushanga naza kanisa ino mukazi we konko musheje karabo na motoka ninga na piki mukazi akamukurataho dakika 20 ko yamutsugumuka konka Manuel shaha yona yaba mutawuni yaba mukanisa mushanga no mukazi we nibi bigambo bya Manuel byatugambira izoba tugaricya habuteye ko musheje akora umurimo gwawe no mukazi nayo bakora umurimo gwawe kiretere family yatunguka ubundi kumukutana muti hata na family no mugitanisa n'entunguka neyanga nawe cyo mwe bare mnonga kureba Sky TV program ne yaburu mukuru nibanyeta dativa kacha baba program eyeri izoba program wegine birhurwa mukaga Sky TV kuruga shayishatu okuza shaha ina ezekiro twaba turi makago wishemwe tumwine Manuel Karzinda umurishere no yatwabura ebiyatwabure bigambo bya kuteka kana nyibindi kuteka ngo wagurra ukabitega mpatukando kagumaho mubasa kugira cyango ekiwa program yitu eyaburu mukuru aho nho yahenderera mwe bari mnonga kuri Sky TV nibanyeta dativa kachabe ahabwa program age mwe bari mnonga bagenzi banje job ari ha camera thank you so much producer principal farmer ye bari mnonga hamwe na Jordan mu control mwe bari mnonga kwereza mwe komera Sky TV kama bumene Sky TV irakari abantu turebere enshonga za rukundo aharubaju rw'omwami n'omukyara boyfriend na girlfriend nashi abantu binja baryokwe habiremo obutikirizana habamu n'obutabanguka omu maka turebere ngu ebi nibireetwamu obuteesigana okushanga otinevunanizibwa aha mukundwa wawe too much expectations kandi na lack of respect for your partner ebyo nabishanje aha Sky Television on program nyamurungi eya Love Drive eraberho buri rwakana na Sunday shayina necweka paka shayitano necweka ezo mukiro sakwantu kusiyaho amabaraka g'abantu harimo enshonga zitari zimwe na zimwe tukusiyaho no habuzi kurga abantu abariyokwe nanyo mhereza wa Olivia Kamsime tushanje aha Makarista Road hihi na Kabaterine Primary School Narshi aha social media platform zona Sky TV UG official Sky TV irakari abantu Lunchtime request show aha Sky TV okurugoro kubanza Sera gatano shaha munana shayikuza mwa not one ta omuri atamusana oshaka keshongoro cyaho birthdays no manya oryofo